لگوری ناوند و تورن سوری که آمارن قربانیان شر بلگد کند شوپینن دناوا وان 7 سالان ده 21,000 کس ده انجام اپراسیون و ایریشن روسیا چین جدا جدا بن یان جین هبش دگل ارتشا سوریه هاتنه کشتن با آوایی که کو اگر امسال بسار لی بنرن که 21,000 کس جه سال 2015 حتی ای سال به چه آوایی بو با هر ساله که چند کشتی هبونه ام جسیه ایلول 2015 حتی سیه ایلول سال 2016 لی بنرن ام دبینن که 9364 کشتی هبونه در انجام اپراسیون و ایریشن روسیا جوان جوه هجماره 3804 سیویل بونه هروها 2746 چکدارین داعش بونه لگل 2814 چکدارین اپوزیسیونا سوریه ده سالا پشتیوه جه 3 ایلول 2016 حتی 3 ایلول 2017 4409 کشتی هبونه جوه هجماره 1899 سیویل بونه هروها 1512 داعشی بونه چکدارین داعش بونه لگل 1079 چکدارین اپوزیسیونا سوریه بونه جه 3 ایلول 2017 حتی 3 ایلول 2018 هیزن روسیا ده انجام اپراسیون خواه لنافچه جدای سوریه 4242 کس کشتنه جوه هجماره هری زیده سویل بونه 2285 سویل بونه لگل 975 چکدارین داعشه و 982 چکدارین گروپین سرب اپوزیسیونا سوریه و جه 3 ایلول 2018 حتی همان دیروک دو سال 2019 ده 922 کشتی هبونه 301 جوان سویل بونه 11 چکدارین داعشه 610 چکدارین اپوزیسیون بونه هجماره هری زیده 2 سال دم دبینن چکدارین اپوزیسیون بون شبرکو اپراسیون گلکی زیده بون به تایبتی لآلیه ادلب و گندوار پاریزگاه حلبه جه 3 ایلول سال 2019 حتی 3 ایلول 2020 1268 کشتی هبونه که جوه هجماره 365 سویل بون 206 چکدارین داعش لگل 643 چکدارین اپوزیسیونه اف جی دمکه ده که هر آگربز جی هبو ده وی سال ده لسوریه لی هم دبینن که هجمارا کشتیان زیده اف جی نشانوه که هجمارا اپراسیونان زیده تربویه ده 3 ایلول 2020 حتی همان دیروک جسال 2021 579 کشتی هبونه 15 جوان سویل 468 چکدارین داعش لگل 96 چکدارین اپوزیسیونه جه 3 ایلول 2021 حتی روزنامه ایرو 3 ایلول 2022 241 کشتی هبونه 28 جوان سویل بونه 212 چکدارین داعش بونه لگل چکداره که اپوزیسیون به تایبتی ای سال دم دبینن که هجماره هری زیده یا کشتیان ده انجام اپراسیون ایریشن روسیا ده چکدارین داعشینه جبر که اپراسیون روسیا جبونهشنا داعش لنابچه بادیه به تایبتی لبادیه حمسه و آلیه تدمروان گلکی زیده بونه ده ای سال ده چند اپراسیون انجام دانه که هجماره کشتیان داعش ده انجام آوان اپراسیون ده 212 داعشی بونه حتی روزنامه ایرو دیار نینه که کنگی ده روسیا هزن خواج سوریه وکشنه یانجی ده حکومت داخوازیه که وها روسیای بکه پشتیوان همو قربانیان که روسیا دانش برکو کشتی دناو ارتشا روسیا بخواد جی هیا لگلوه که روسیا گلک بنگه آوا کرنه لناو آخا سوریه لنافچه خواه جدا جدا بنگه هنوی مزن هیا بالتایبتی لپراوه بنگه حمیمیم بنگه که گلکی مزنو استراتیجیکش با روسیا که دکاره جوه داره اپراسیونان لچند ولات جداین نافچه انجام بده اف آمار بون کمیجوره اشکره کر کال سر نقشه هم بنارن پشتی دست وردان روسیا ده شر نافخواه سوریه ده چو گوهرتن
چێبووە لەسەر نەخشەیە لەشکری و بەڵاوبوونا هێزان لە سووریە بتایبەتی. ئەو نەخشەیە سووریە بەری ساڵا 2015 بەری سێ ئێلولا 2015 بوو کو بەری کو رووسیا دەرباسی سووریە ببەیانژی هێزن خوا بشینە سووریە یعنی ئاوایەکی لەشکری بەشدار ببێت دشەرەوی وڵاتیدا کۆنترۆلا ئەرتێشا سووری ئەرتێشا حکوومەتا سووریە لەسەر ئاخا سووریە بتەواهی بتەنێ ئەو ناوچەیەن کۆبڕەنگێ سۆر هۆن دبینن کو تەنێ وەکە ڕێژە 26 سەدیش ئاخا سووریە دبن کۆنترۆلا ئەرتێشا سووریە دەمابوو ئەو ژی هۆندنەرن لەگەل پارێزگەهێن لە باشوورێ سووریە و دەرعا و بەشێک ژ قونەیترا هەروها بەشێک ژ شامێ ji ber ku tevaya Şamê nedibin kontrola wê de bû beşekî biçûk ji Şamê yanî weke navenda Şamê mabû dibin kontrola wê de lê gundewar hemû ketibû destê grupên çekdar ku wê demê bi artêşa niştîmanî jî dihatin naskirin li gel parêzgehên perava Sûriye Tertûs û Laziqiyê lê tevî weyekê jî her li gundewarê Tertûsê û li gundewarê Laziqiyê dîsan jî hebûna hêzên opozisyonê hebûye li wê derê لێ پرانی دەستێ یعنی ئەو پارێزگەهێن پەراوێن سووریە پرانی دەستێ ئەرتێشا سووری دەبوو بەشێکی بچووک یê پارێزگەها ئیدلیبê مابوو dibin kontrola wê de ev berî sala 2015 an ku berî destwerdana رووسیا بووە لەشکری di Sûriyê de ku weke rûber jî eger em berê xwe bidêne 48101 kîlometrên çargoşe weke rûber di destê artêşa Sûriyê de mabû. لێنها ئەگەر ئەم بەرێ خوا بدن نەخشەیە سووریە کام ببینن هۆن دبینن ڕەنگە هەریزێدا کۆ لەسەر نەخشەیە سووریە نەها تێدیتن ڕەنگێ سۆرە ئەف ژی واتایاوەیەکێ دەدەک و ئەرتێشا سووریە کاریە گوهرتنên gelekî mezin bike di van salan de balîkariya artêşa Rûsî konêha 63.67 sedî ji axa Sûriyê dibin kontrola artêşa Sûriyê bi xwe de ye weke rûber 117,820 kîlometrên çargoşe ye ku bi piranî niha xaka Sûriyê dibin kontrola wê de ye ne tenê ev lê dîsan Rûsya hewlaweyekê dike ku zêdetir yani axa mayî jî vegerîne bin kontrola artêşa Sûriyê de û li tevaya van navçeyan ku dibin kontrola artêşa Sûrî de ye ji xwe bingeh û xalên leşkeriyên Rûsya jî her hene li gel melîsyên ser bi Îranê ve ev guhertina ku bi ser nexşeya Sûriyê de hatiye piştî destwerdana serbaziya Rûsya.